Joseph wa Munyati mena Paulina Muthoni tuone makehithanio kanitha-ini ati ni mwatuika muthuri na mutumia. Hena mundu wina kigiria kingi kia uhiki unyitithani. Mukite haha ni kuringiririo kana ni kwiyendera. Ni kwiyendera. Nie ndi pastor ni ngumuhithania. Uga icigo ici thutha wakwa. Joseph wa Munyati nyita bete ino wikire Paulina Muthoni. Wa Munyati uga thutha wakwa. Nie ndi Joseph wa Munyati. Nie ndi Joseph wa Munyati. Ndetekera Paulina Muthoni. Ndetekera Paulina Muthoni. Atuike mutumia wakwa. Atuike mutumia wakwa. Maisha-ini gwigikeno. Maisha-ini gwigikeno. Twarika na thina. Twarika na thina. No gikuiga tutigithania. No gikuiga tutigithania. Nae Paulina Muthoni. Ndi mundu no etikirio kuhikia ndureri. Nie ndi Paulina Muthoni. Nie ndi Paulina Muthoni. Ndetekera Joseph wa Munyati. Ndetekera Joseph wa Munyati. Atuike muthuri wakwa. Atuike muthuri wakwa. Maisha-ini gwigikeno. Maisha-ini gwigikeno. Twarika na thina. Twarika na thina. No gikuiga tutigithania. No gikuiga tutigithania. Certificate ino niandikitwo Cyrus Mathwani. Kare ya magendo. Asa basta tia magendo. Nijitagwo Joseph wa Munyati. Nijitagwo Cyrus Mathwani. Mathwani wa imanaku. Akirigwo yandikitwo we wa Munyati tondu urangararia. Ona certificate ino yanyu ni ya magendo. Ikumuhithania. Ukuruta wira wa Jehova kana wa mbeca. Ni biashara iriku cirarutira kanitha-ini. Ni biashara ndero. Asha ni pastor tarenda kuonekana. Wathi tore ogiririe tuhikithania. Yo kono wa Munyati ne kuhurana muno ko. Ona Munyati ni okite. Ona yo wa Munyati ndikira. Haya. Ndikwerie rora ngingo ne nyitwo. Rai. Wone kumuraga. Ni kumuraga. Toka tuende. Mutana mama be mode biro yakwa. Sasa ni bilo inakani letisha. Na ninegero pesa cia gari. Negero pesa cia jehire yote. Pesa ni nini? Toka tuende. Hakuna pesa hapo. Leo ninge twathie kurara. Garara ndani leo. Toka tuende. Toka tuende. Kurara.